Roy try. Ipriang subay fi baro kinong pet akan nga step aga kerteng batyang tam rumor tam ko jong Jesus Christ ubulong nong penim jingi. Sisa keburom bergejing penan burom kalilu chu nong penim jingi u Jesus Christ hei bah kini ki artli kisngi haga arkhundai berkal life hutrek ke jong penai ubelai. Hei bengi ai pelong ya ko ga Jesus Christ ke bengi ai kerteng ka miracle weekend nega kutayo jong ki kambah. But aki tu kin rutli ki Jesus Christ hakini ki artli kisngi ni isha ya kata buram ke jong blai kemudian napring jongi habang syakri ni ka kerteng ke jong try but sisa kum ki syakri ke jong blai hakani ke sngi ni ainguh sha yoni blai jongi unong panim jongi u Jesus Christ makum aktien ke jong blai sha kada aingi ta ka jingkular kong haki eke barok ngin ai ke jingo mangitep sisa kamde da ka jingla ke jongi ki brio kamde da ka jingla ke jongi rengi tep be kani ka way kade be kata ka jingai ke jong Jesus Christ halo ke jim ke jongi ba ni da don shai kata ka jing trang ke jing sliang mangin wan ra yani ka ktien ke jong blai hakare ga jela ke jongi berkum juru syakari ru barkwe ban lingba kini ki Jesus Christ ki bangi yo hakini ki artli ki sngi ngidi isha ya ke ek bo blai ule aga gm jong ki pai lang ki jong try ni isha ya kata ka testimony ke jong ki baki wan ban phla ya ke ek bo try ula le aga gm ke jong ki ho ki wan da kata ka jing pat ki wan da kata ka jingkit ke bakhya rehaba ka ktien ke jong blai kawan ra ya kata ka jing plai lot haba ktien ke jong blai kawan ra ya kata ka jing penem berkawan ra ya kata ka jing pen kala bangi aingu sha yu blai jungi udai sha blai wabat ya la ka jong ka jing kular but hey ba ktien ke jong blai kong hey binga sing analai ka ktien ke jong try wang adon hakat tu ka jaka but namar bu dan ublai ni isha ya ka kamba ni isha ya taki eki bakrau ki ba ule nama ka ktien ke jong blai hiru kala de kren ni kata ba habangi wan na jan jong blai habangi wan da kata ka jinget kani ka jinget am ka pen subhai blai baru ai nong ya kita ki bawat you but abaki brio ki wan abaki IT la ka jong ka jim ki wan ka jinget ki wan ba ki yo ban mat yo Jesus Christ ka jim ka jong ki bangi aingu isha yu try yo bang kata ya ka jim ka jong ki but kumjuru akan ka por idoni kan ipaso bante ber kumjuri ipaso molong but chisha mo ni isha ba kini ki shakri ki jong blai akini ki artri ki sngi ki da aisha ita ktien ka jong blai ba ktien ka jong blai ka ba mi na ka shintur ka jong ki kala long sha ka ktien ka bla pensle do men sim khoi ba ha ba ka ktien ka jong blai ka wan ra ro ya ka ta ka jimpen ka la ba ka jimpen lai lot ha ka jim ka jong ki pat lang ki jong tra ba ka juro ka ni ka pong ai ti ru i paso bante nai ka ktien ka jong blai ha preng jongi ha ka ni ka step. We are so thankful to God of what He had done in the past 2 days of this miracle weekend. And we see the hand of Jesus. We see the power of Jesus moving in a mighty way. People have been healed of their diseases. People have been healed of their pain. People have received Jesus. Lives have been restored. Lives have been made new, have been transformed. And even broken families have been reconciled by the power of the Holy Spirit. And we thank God for all the word that the Lord has given to His servants, and also for the praise and worship. We can see even through the Holy Spirit, people have been touched by the power of the Holy Spirit. Their hearts have been changed, their lives have been transformed, really. We like to thank God for each and everything that God had done, right from the start till the very end of this miracle weekend. Therefore, we like to thank Jesus, and also for you as viewers who have watched each and every session, every service, your hearts and your love towards this ministry and towards Jesus. We really love you, really. We thank you for your support. We thank you for your love towards this ministry and towards Jesus. And as pastors, we like to pray for you. We like to bless you, that you continue to serve Jesus, you continue to live to be His testimony, and also that you walk in accordance to His will. And I know that the Lord will fulfill all His promises to you, and that God may use you in a mighty way. And I know that the Lord has blessed you through these 2 days, and I know that He will also do a new thing to your children and to your family, and also to your work and to your business and everything that you do.
And we like to thank God for those who've been watching live telecast, and also for you who have attended these services. We, with a grateful heart, we would like to extend our love to you and also thanking you for your participation in this miracle weekend. And we would like to pray for you that the Lord will bless you in a wonderful way. And also Pastor Pintu is here. He would like to say something. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये 2 दिन कैसे बीत गए हम लोग को पता नहीं चला, लेकिन परमेश्वर की सामत को हम लोग ने देखा है ये 2 दिन में, ये 29 और 30 तारीख को, कि परमेश्वर ने कैसे इंसान लोगों को कैसे आशीष किया है, उन लोगों को छुटकारा दिया है बीमारी से। और सबसे हमने ये सबसे ये अचंभक चीज़ देखा है कि एक इंसान आया ये गिरजे पे, वो यहाँ पे असली में वो यहाँ शिलोंग के नहीं थे, वो बाहर से आया था। उसको पता नहीं उसके परमेश्वर की आत्मा ने कैसे उसको लेके आया, इस जगह पर आया कि उसको प्रार्थना की ज़रूरत था। वो अपने लिए नहीं लेकिन उसके माता के लिए। और परमेश्वर की सामत को हम लोग देखे उसके जीवन पर कि परमेश्वर ने उसको इस जगह पे लेके आया और वो यीशु मसीह के बारे में वो जान सका है जब वो हमारे शहर पे आया है। हमारे ये शहर वो एक टेस्टिमनी बन गए उसकी ज़िंदगी के लिए कि वो यीशु मसीह को वो जान सका है। ये ऐसा मिरेकल हम लोग ने कभी नहीं देखा हमारे यह जगह पे कि वो बाहर से कोई इंसान को परमेश्वर लेके आएगा हमारे ये शिकायत पे और वो आशीष को वो पाया गया। और हम विश्वास करते हैं आप लोगों को भी आशीष पाया गया है। हाँ, हम लोग खासी और इंग्लिश में किए हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं और हिंदी भाषा भी जो जानते हैं, लेकिन हम लोग हाँ ट्रांसलेट नहीं किए हैं हिंदी में, लेकिन हम विश्वास करते हैं आपको वो आशीष वो आपको पाया गया है। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको और आशीष करे और उन्नति दे और परमेश्वर आपको अभिषेक करे उसके पवित्र आत्मा के द्वारा ये दिन पर, कि परमेश्वर और आपको वो सामत दे कि आप उसके रास्ते पर चल सके और उसके वचन के द्वारा आपको और सामत को वो पाया गया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को और उसके आशीष को और उसकी अनुग्रह को और उसकी अभिषेक को ये स्वीकार में जो 2 दिन है। हम लोग इस समय पर आपके लिए प्रार्थना करने चाहते हैं। जो आप हम लोग को देख रहे हैं ये समय पर, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपको आशीष करे, आपको नया जीवन दे और आपको नया सामर्थ दे। इस समय पर पास्टर की तरह हम लोग तीनों पास्टर इस जगह पर है और तीनों पास्टर हम पास्टर बंधई को देंगे कि वो प्रार्थना में लेके जाएं। आप सभी लोगों को वो के लिए वो प्रार्थना और आशीष करे। इस समय पर हम पास्टर बंधई को देते हैं। Trying to pon ngadwain nam tani ki kon ki jome. Mendagar kui ki go trang the snow eat ni the snow man sha. Bikila yawan shikene ke jeseng shaka miracle weekend ngimla ben mudur ya ke jingwan tu upat ba ki shuki la lut ke jaka la dap lut hapo shabar phalau i sha ya ke jing tu ki jingwan tu sha ki pat ba namar ba fi eat ya ke ne ke jishkri ba fi eat yu jisu. Ina dwai sha bu trai nan kerku ya pi ki blawan shakene ke jaka sipo so tham auditorium kum jo ya fi ki ba snap ki ba sha skon na ki yeng ki sem ki jong fi ni eat sha fi de ke jing eat ki jong trai bu trai una kerku fi una ya rap fi una ker sha ne fi da ka khti ka mon ka hak ke jong bu trai da ka ba kerku na kerku fi ba da open roy una pen roy fi. Yes, Lord will bless you. In blessing he will bless you, and also in multiplying he will multiply you. And the Lord, may he grants his grace over your life, over your family, over your business, over your health, and everything that you do. May you prosper in 30, 60, and 100-fold. And the Lord may do miracles and have miracles in your life, and that he will help you to witness. You'll be a witness for him, that you'll have the boldness and the courage. You may have the wisdom, that your life be a testimony for the people around you. And I know that the Lord is going to use you in a mighty way. May he bless your children as some of them maybe they are studying, and the Lord bless their studies as well. And also that they may be children who are holy and acceptable, children who love the Lord, children who are filled with the Holy Spirit. And I pray over your children that the Lord will protect them with his precious blood, and that the Holy Spirit will lead them
in their studies and in their daily activity. And I pray that the Lord guides them with the Holy Spirit, that they may not fall into temptation and that they may fall in the snare of the devil. Yes, they will not. Yes, we pray that the Lord protects them. The Lord uses your children and will use the family as a whole. And I pray that the Lord will continue to use you as a family to be a blessing for the kingdom of Jesus Christ. And I pray in the name of Jesus. Hallelujah. And also Pastor will pray now. Hallelujah in Hindi. Hallelujah. परमेश्वर हम विश्वास करते हैं ये समय पर तुम हर लोगों को तू आशीष कर जो ये प्रोग्राम को जो देख रहे हैं ये समय पर उसके घर परिवार को वो लोग को चंगाई दे छुटकारा दे और तेरे शांति से वो लोग की ज़िंदगी पे भर दे और बढ़ोतरी दे परमेश्वर वो लोग के काम पे जो वो लोग काम करते हैं वो लोग की पढ़ाई पर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर हम ये प्रार्थना और ये विनती करते हैं आमीन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको आशीष करे nginget bo try ukur khuya phi ai bori phi badang ye pech ya kene ka program jang ka khubor step man gasngi bajuan ra ban ai ka khubor ka ba kodor na ka tin ka jong try lang bai pastor bantay bat ki wai pat ki pastor try ukur khuya phi khublai shibon Bless you, Bon. God bless you. Tran kurkui phi trai nang ting shan ya ka buram ka jong ha ka jim ka jong phi See you tomorrow. In Jesus' name, amen.